Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 31 ku mirongo ya FM no mu biyaga bigari kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Gisele Berwa. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC gahuza miryango, ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba tariki 22 z'ukwezi kwa mbere 2026. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Umuhungu wa Ingabire Victoire, umunyapolitiki ufungiye mu Rwanda, yagaragaye kuwa gatatu arimo aganira na bamwe bategetsi b'u Rwanda Geneve. Ese bavuganye iki? Ikintu ca mbere nashaka kumwibutsa nuko muri iyo nama hari ibihugu byinshi vyariko bishira habona imyitwarariko bifise ijanye no gufunga abantu hadakurikijwe amategeko mu Rwanda, kandi na mama wanje afunzwe hadakurikijwe amategeko. Perezida Donald Trump yatangije akanama gashya k'amahoro ku isi kavuga ko kazakora ibyananiye ONU. Dufite n'impungenge kuba Perezida Putin arimo gushyirwa mu kintu kivuga ku mahoro mu gihe nta kimenyetso na kimwe kiva kuri Putin kigaragaza ko hazaba kwiyemeza kugarura amahoro muri Ukraine. Turajya no mu Rwanda hari kubera imikino y'igikombe cya Afrika ya handball, tubafitiye kandi n'ikinamico runana. Aya makuru ahagariwe na Gildas Hondimpundu. Mbere yo gutangira amakuru arambuye, reka dusabe Chansar adubwire ayavugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ijambo rikomeye mu nama iriko irabera i Davos mu Swiss, aho yaneguye cyane Uburayi, avuga ko ari bwiza mu gutegura kazoza ariko bukananirwa no gutora umuti w'ingorane zihari ubu. Mu ijambo ryiwe yibajije igituma Uburayi budashobora guhagarika ubwato bw'Uburusiya butwara peteroli no kuyifata mu gihe Perezida Trump abishoboye. Naho yashimye Uburayi kuba bwarafasha amatungo y'Uburusiya, yavuze ko igihe bashatse gukoresha amatungo mu gufasha Ukraine, umwe wese yirabiye hirya maze ntivyakunda. Imbere y'iryo jambo yari yagiranye umubonano na Perezida Trump, umubonano bose bavuze ko wagenze neza. I Hong Kong hatangiye urubanza ruvugwa ko rujanye n'umutekano w'igihugu, rwagirizwa bateguye igikorwa cyo kwitwaza urumuri kiba buri mwaka cyo kwibuka abantu biciwe mu myiyerekano yabereye mu kibanza ca Tiananmen mu 1989. Uhurananira agateka kazina muntu Albert Ho yemeye ico caha cyo gukokeza abashaka gutembagaza ubutegetsi mu gihe bagenzi be Ri Chok-yan na Kao Hang-tung bahakanye ico caha. Ni inkuru y'umumenyesha makuru Martin Yip mumva mwijwi rya Latifa Mutesi. Abashinjacyaha basobanuye dosiye y'urubanza nyuma y'uko Albert Ho yemeye icyaha, urukiko rwemeza ko impande zombi zumvikanye ku byabaye. Ho ndetse na Chok-yan na Hang-tung bashinjwa gutegura ibikorwa binyuze mu ihuriro rya Hong Kong Alliance, inzego z'ubutegetsi zivuga ko byashishikarizaga urwango ku gihugu, harimo n'ikorwa buri mwaka ryo kwibuka ibyabereye i Tiananmen. Abashinjacyaha bavuze ko iyo myigaragambyo yagaragazaga umugambi wo guhangana n'ubutegetsi bw'ishyaka rimwe. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yamaganyira urubanza, ivuga ko ari igikorwa cyo gucecekesha abatavuga n'umwe n'ubutegetsi, mu gihe ibiro by'umutekano bya Beijing byavuze ko iryo huriro riteye igihugu impungenge ku mutekano wacyo. Korea y'Epfo yashizeho itegeko rya mbere ku isi rimeze neza rigenga ikoresha ry'ubwenge bwo gukorana ubuzwi nka intelligence artificielle. Ubushikiranganje bujejwe ubuhinga bwavuze ko iryo tegeko ryateguwe kugira ngo riteze imbere ubwenge bw'ubukorano kandi rishinga urufatiro rw'umutekano n'ubwizigirwa. Iryo tegeko risaba amashira hamwe kurinda abakoresha amakuru atariyo no gukumira ikoreshwa nabi ry'iryo intelligence artificielle nko gukora amafoto canke amasanamu y'ibinyoma. Muri vyo harimo gushira nk'ibimenyetso ku bintu byose byakozwe n'iyo intelligence artificielle. Ku rwego rw'isi haracariho udahuza ivyiyumviro ku bijanye no kugenzura intelligence artificielle, aho bamwe bavuga ko kugerageza kugenzura bishobora kudindiza uko vyotera imbere gusumba. Leta zunze ubumwe za Amerika zishigikiye ko hatobamwe amategeko menshi cyane yo kugenzura ubwo buhinga. Gisele, urakoze Chansar. Mu buryo butamenyerewe, umuhungu wa Ingabire Victoire Remy Amahirwa yagaragara kumwe na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda mu nama y'umuryango w'abibumbye ku burenganzira bwa muntu yaberaga i Geneve mu Swiss. Victoire Ingabire ni umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi ufungiye mu Rwanda ku busabe bw'urukiko rukuru. Ese niki cyagarutsweho mu kiganiro bagiranye? Mukanya navuganye na Remy Amahirwa atunyurira muri make. Yes,
That was yesterday at the Universal Periodic Review. ego hareje muri Universal Periodic Review inama ya ONU aho ibihugu bihura bigasuzumana. Nari natewe iteka ryo kuhaba, naciye mfata ako karyo igihe nabona umushikiranganje, igihe nabona amahirwe yo kumwegera kugira mvugire mama wanje, ndabivugana n'umwe mu bategetsi bo hejuru b'u Rwanda. wabashije kumuvugisha ku ifatwa n'ifungwa by'umubyeyi wawe? Hari icyo yakubwiye se cyangwa yakwijeje? Ikintu ca mbere nashaka kumwibutsa nuko muri iyo nama hari ibihugu byinshi vyariko bishira habona imyitwarariko bifise ijanye no gufunga abantu hadakurikijwe amategeko mu Rwanda, kandi na mama wanje apfunzwe hadakurikijwe amategeko. Ibi n'umugwi wa ONU ujeje ico gisata waravyemeje. Ariko muri iyo nama uyu mushikiranganje ntiyigeze yishura kuri iyo myitwarariko yashikirijwe n'ibindi bihugu. Ivyo vyarambabaje. Rero igihe naronka karyo naciye ndamwegera ndamubaza nti, nyakubahwa mushikiranganje, bigenda gute ngo ntiwishure ku myitwarariko y'ivyo bihugu vyose? Naharuye ibihugu 16 vyagarutse kw'ifungwa ry'abantu ridakurikije amategeko mu Rwanda, cane cane mama wanje. None ni ryari wabuheruka kuvugana n'umubyeyi wawe? We have not been able to have direct contact since the day of her arrest. Ntiturashobora kuvugana nawe imbona nkubone kuva umunsi ahagarikwa. Hari kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatandatu mu mwaka uheze. Twagiye duca kubamuburanira canke abantu twatuzi bagiye kumugarukira ko gusa. Ariko twari twifuza kumva ijwi ryiwe kuko bisumba ibyo dusoma mu nyandiko. Icyo ni ikintu se waba warasabye ubuyobozi ko bakwemerera kenshi? No, we were not allowed since now, but oya, gushika ubu ntaco turemererwa. Ariko uretse umushikiranganje w'ubutungane, naravuganye kandi n'uwurongoye umugwi w'igihugu ujeje batakazi na muntu mu Rwanda. Yambwiye ko hamwe no bandikira abo vyiga. Sinzi kwiyo ari ego canke oya, ariko yaranyemereye ko umuntu wese mu Rwanda afise uburenganzira hisunzwe amategeko Mandela Rules arekurira ubupfunzwe wese kubonana n'umuryango. Rero nzokwizera ijambo yambwiye ndabishire mu nyandiko, nizera ko bizogenda neza. Uwo yari Remy Amahirwe, akaba umuhungu wa Ingabire Victoire. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangije akanama k'amahoro avuga ko kazakemura ibibazo by'intambara n'amakimbirane biri ku isi. Ibi yabitangarije Davos mu Busuwisi, hateraniye inama y'ibihugu bikomeye ku isi yiga ku bukungu izwi nka World Economic Forum. Trump yavuze amagambo akomeye yo kwerekana ko urwo rwego ruje gukora ibyananiye ishyirahamwe mpuzamahanga ONU, ariko byinshi mu bihugu bikomeye ntibyemeye kwinjira muri ako kanama. Iyi nkuru reka tuyibaze Prime Ndikumagenge. Mu ijambo ryo gutanguza icesi iyo nama y'amahoro ku isi, umukuru wa Amerika Donald Trump yavuze ko ije gukora ibitari byarigeze bishikwako mu kugarukana amahoro ku isi ubu irangwamwo intambara nyinshi n'ibikorwa by'iterabwoba hirya no hino. Trump yavuze yuko ibyananiye ONU iyo nama yiwe izobishikako, mbere yerekanye ko ONU isa nuko ataco yigeze imara. Nagumye mvuga ko ONU ifise ubushobozi bwinshi ariko ntigeze ibukoresha. Ariko hari ubushobozi bwinshi muri ONU. Hari abantu bwinshi abwenge muri ONU ariko gushika ubu ntaci bakoresha. Mu ntambara 8 narangije nta nimwe nigeze mvugisha ko ONU. Nibaza ko ushize hamwe iyi nama y'amahoro n'abantu dufise ngaha hakaja ko na ONU vyovamwe ikintu kitari bwaboneke ku isi. Aho niho hahera amakenga n'amadidane yo kumenya niba urwo rwego rwa Trump ruje gusubirira ONU kuko rugitangura kuvugwa. Yavuga yuko ari urwo gufasha kurangiza ikibazo c'intambara hagati ya Palestina na Israel. Ariko mu rwandiko rw'ingingo zigenga urwo rwego nta namwe ikibazo ca Palestina na Israel kigaragara. N'abatumiwe kwinjira muri urwo rwego nabo ntibahurizwako. Nk'Ubwongereza ntibubona ingene bwo ruhuriramwo n'umukuru w'Uburusiya Vladimir Putin. Yvette Cooper n'umushikiranganje w'Ubwongereza ajejwe imigenderanire. Ntabwo tujya muri ako kanama uyu munsi kuko uru n'urwego rw'amategeko rureba ku bibazo byagutse kurushaho. Dufite n'impungenge kuba Perezida Putin arimo gushyirwa mu kintu kivuga ku mahoro, mu gihe nta kimenyetso na kimwe twe twabona kiva kuri Putin kigaragaza ko hazaba kwiyemeza kugarura amahoro muri Ukraine. Ibindi bihugu bikomakomeye kandi harimwo n'ivyari bisanzwe ari inshuti za Amerika nk'Ubufaransa na Canada
ntibiremera kurujamwo. Umukuru w'Uburusiya Vladimir Putin nawe avuga yuko yahawe ubutumire ariko ko akiriko arabwiga. Avuga gusa ko yiteguriye gushira muri urwo rwego umuriyaridi w'amadolari avuye ku mafaranga y'Uburusiya yafatiriwe kubera intambara bwagavye kuri Ukraine. Ubushinwa buvuga yuko bwatumiwe ariko ko bufise amakenga. Buvuga ko bwemera indinganizo ya ONU. Gushika ubu ku bihugu 60 vyatumiwe 35 nivyo bimaze kwemera kujamwo, harimo Arabia Saudite, Turkiya, Hongrie na Belarusi. Naho kuca umuntu yogereranya n'inama ntayegayezwa y'urwo rwego, Donald Trump niwe mukuru wayo, niwe agena abinjira ku kiringo c'imyaka 3 kiretse uwinjiye atanze umuriyaridi w'amadolari, uwo acaronka intebe yamaho. Trump niwe yonafata ingingo y'abakuramwo akanagena n'uwo musubirira. Mu bazomufasha kuruyobora harimo kandi umukwe wiwe n'intumwa yiwe idasanzwe Steve Witkoff, ku buryo harababona yuko ari urwabo bwite. Latifa, abakunzi bacu kuri Facebook baravuga iki? Ku nkuru hivuga ko Human Rights Watch iri gusaba abanyamurenge bo muri Uvira ko bakingirwa. Alexis John yagize ati ubu muravuze ko mutasavye ko amamiliyo y'abakongomani bamaze kwicwa bakingirwa. Naho ndayisaba Crispe ati Human Rights Watch nta byanyu ukingira umuntu amukingira amaze gupfa. Iyindi nkuru batanze ibitekerezo nivuga ko mu bihugu bimwe na bimwe kugira ngo ubone viza yo kwinjira muri Amerika bisaba kwishyura ibihumbi 15 by'idolari. Uwitwa Misago Berekimasi yagize ati tuzaja Dubai na Canada, Amerika tuyihoze. Naho Gatela John Kigeri Rwabugira ati ese ubwo bundi umuntu ushaka kujyayo n'ubundi kabari umukirera yayaburayo, nta mukene urira kujya muri Amerika na tike ubwayo nta mukene uyigondera. Iyi nkuru ivuga ko President Donald Trump yongeye kwibasira igihugu cya Somalia n'abaturage bacyo muri rusange ndetse n'umudepite w'umunyamerika kazi ukomoka muri icyo gihugu nawe bayitanze ibitekerezo. Saleman Ngendakumana yavuze ati uyu mutama ameze nabi kweri. Naho Desire Hakizimana nawe ati nta Joe Biden na Trump bose abanyamerika ni bamwe. Tukakibutsa n'abadukurikira ko bajya kuri website yacu dufiteho inkuru nyinshi zitandukanye kandi nziza. Urakoze cyane. Tujye mu Rwanda, hari kubera irushanwa ry'igikombe cya Afrika mu mukino wa handball. Ikaba ari irushanwa ribereye mu Rwanda ku nshuro ya mbere, ryakiriwe amakipe 16 ahataniye icyo gikombe, arimo n'igihugu cya Misiri cyegukanye icyo gikombe giheruka. Ni inkuru ya Yves cyane. Ikipe y'u Rwanda yatangiranye intsinzi muri iyo mikino yo guhatanira igikombe cya Afrika cy'umukino wa handball. Mu mukino wo gufungura irushanwa u Rwanda rwatsinze Zambia ibitego 30-19. Umutoza wungirije w'ikipe y'u Rwanda Anaclet Bagirishya yabwiye BBC ko iyo ntsinzi hari byinshi isobanuye. Itsinda Zambia navuga ko no kuduha icyizere cyo kwinjira mu irushanwa neza. Buri gihe iyo ukinnye umukino wa mbere ukawukina ari umukino wo gufungura, ni byiza ko ikipe iri mu rugo tagomba kubona intsinzi. Ubwo rero byatwongereye morale ndetse kandi binaduha n'umwanya wo kugira ngo turebe mu by'ukuri ko ibyo twateguye, ibyo tumaze iminsi dutegura bishobora gukunda tukabigenderaho muri rino rushanwa. Ikindi ku ruhande nk'abatoza birumvikana ko byagiye bitwereka nyine ni hehe mu by'ukuri ho gukomerezaho heza, ni bihe byiza dufite tugakomerezaho, ni ibihe bitari byiza twakabaye guhindura mu mikino igiye gukurikiraho bijyanye nabo tuzakira nabo turi mukino uyu munsi nka Algeria iza ku rutonde rw'ibihugu bikomeye mu mukino wa handball muri Afrika. Yarayitunguwe na Nigeria yayisinze ibitego 25-23. Imikino y'igikombe cya Afrika muri handball iba buri myaka 2. Misiri niyo ifite icyo gikombe, yatwaye muri 2023 ubwo yakiraga iyo mikino. Ikaba imaze kwegukana ibikombe 9 bya Afrika. Mu mukino wayo ufungura Misiri yatsinze Gabon ibitego 36-25. Tunisia niyo ifite agahigo ko gutwara ibikombe byinshi, ibikombe 10 bya Afrika, nayo yatsinze umukino wayo wa mbere itsinda Cameroon ibitego 41-22. Mu bihugu byo mu karere byitabiriye irushanwa ni Uganda yatsinzwe na Angola ibitego 37-21, na Kenya yatsinzwe na Guinea ibitego 36-27. Arakoze Yves cyane. Uyu ni umwanya w'ikinamico Runana, abakunzi barwo mube hafi. Nyuma yo gusurwa na Chris, Leya Kanyamuneza ni kose, Nadine we byamukomeranye. N'Urunana. Pasika, ambabare ntohondagura ibyo bikarito koko. None se ndeke gushaka ibyo nishakira? Ndakunyuza udakangura abo bana baraye barira ijoro ryose Pasika. Winyibise ijoro naraye umutwe ukaburemereye mukobwa sha. Atari yose wadukanye umuco w'ubusambo.
ariko pasika iyo ubonye amafaranga ukagura ibijumba byokeje n'amavoka ukaza ukabisangira n'abana bawe ndeba uba wumva ndi bwose cy'abana babiri ndamaze umva rwose ntabwo nzarera abana banjye ngo ndere n'abundi mukobwa sha oya Kenyera ukomeze rero bajye barara bagusakuriza uko batonse ngo bahage. Menya ko mbirambiwe rero mukobwa sha. Ndambuye kurararwa ntambi rwose uzi ko wagira ngo washinze kurari iyo kuriza abana. Urabuzwa n'iki? Amabere nayo yabaye ubushye neza. Turiya twana turakurura tukenda gukuraho imoko. Umva nibashaka bayice rwose. Ibyo si Pascal ugomba kubibwira. Bimenyeshe sa agushakira ibyo bikoma bya sosoma amasombe n'ibitoki. Uhigima udahigima. Pascal naramaramaje rwose ntabwo nzakomeza gukobokera abana ntabyaye. Ubwo se rabwira nde Pascal? Wowe mukobwa jana. None se kusakuza nk'utanga itangazo. Ubundi se kufata amafaranga y'ingoboka ahabwa abagore batwite nabonse bo mu miryango ikennye kuki utakinzara. Iyo ntayafata hari noneho mba narapfuye. Siyo maze imisi mpahisha. Nuko rero ubwo ikibazo cy'imirire cyarakemutse. Urumva? Rekeraho kurira ngo urasonza ntushoboye konsa abana. Urumva? Ahubwo ndabimenye mukobwa sha. Umenye ibiki se Pascal? Umva. Kubera gahimano wanga konsa abana bawe ngo barare barira bansakurize bambuze gusinzira. Ego mana yanjye. Ubwo urumva narandiza abana ku bushake Pascal. Ndarambariza se nge ngasinzira. Ikibazo nzagikemura ariko. Iri cumbi rangu de yari yaranyihereye. Rwose nzemera ndi gutema nigendere. Ariko ubwo bawumva nta sono ufite ihoro uririmba gutura ubwo wa mugabo. Ya wakongeye ugapuriza kandi hano koko reya mbega ngo karahumura we utamariraga pafi umusore ariko nanjye ndumva nishimye pe kuko ubonana umunezero rwose ndumva binshimishije cyane ariko genda sori niza amayeri biriya byo kurwara sinari kubyitekerereza pe erega ntabwo umuntu aba akuriye ubusare yawe Chris wanjye yangarukisha wow yambabariye angirira impungenge no mu kanya byutsa mbaza uko naramutse yarewe niyo mpamvu rero wisha agasozi muko wambaye nk'ururabo rwose urahumura nk'indabo nyinshi umva ngomba kujya ku ishuri ndi mushyashya kuko nubundi ndumva ndi mushya muri njye genda uri mushya rwose uza ariko ko twaraye twandikirana ijoro ryose akanyifuriza ijoro ryiza ngahita numva ibineza biranyuzuye ni nk'ibyo ngibyo mba nkwifuriza rwose mbega ukuntu urukundo ari rubisori nawe warapfuye ya majoro nari maze ntasinzira uzi ko Kirisa akinyifuriza ijoro ryiza nahise nsinzira nk'agahinja ariko subira mu muririmbyi waririmbye ko urukundo ari indwara ugira ngo ntiyari yarebye kure umva nanjye nari maze iminsi ndembye kubera rwo rwogashoberwa nako rwokabaho da dore ndanezerewe kubera rwo shana nije rero kureba ko waramutse reka ngane muri koperative urasiga nkora iki se ko nanjye ngiye mu kazi reka reya ndatambikana nawe wambaye utyo koko nanjye nakenyeye izigerekerane zanjye njyana mu murima ashwi sobantu batubona bitwaye iki se ko tutagiye mu kazi kamwe ariko rero sorina buriya nizi somo rikomeye mbere yo gukora ikintu cyose nzajya mbanza shishoze ibintu byo guhubuka mbisezeyeho pe kuko nari niteranije n'umukunzi wanjye kubera guhubuka umbwiye ngo iki ndeme umwana yabyanze mama mwinginge sheri mwinginga birye ndeme cyangwa urashaka kubyirira arashaka ko twikinira gusa have sigaho ndeme bituma yitamika kandi yahoza akora hasi mwaramutse yemwe mwaramutseho ndeme mumpereze mukarabye intoki sha ngahakira mwana we akira ndeme mujyane mu nzu mukine ntumurize yego nyihangana si ukurangarana urabona ko biba bitoroshye n'ukuri mama muto yewe ndabibona kandi nta kibazo nagererega nanjye mfite abana mwari mugarutse se nari ngarutse kandi icy'ingenzi urakizi ndakizi rwose pe mubyeyi ndakizi gusa nta kirahinduka da ukumva ko bigomba kugenda bite ni ukunyihanganira ngakomeza kureba ko hari aho nabona amafaranga
narakwihanganiye bihagije Nadi ntako ntagize rwose naguhaye n'iminsi irarangira ndabizi kandi muri ababyeyi beza none wowe n'umugabo wawe murihangana cyane ariko nanjye murabona ko aya mandazi niyo ncuruza yonyine ku gishoro gito cyane nakuye ku nkunga y'ingoboka mpabwa mbese ni ukunyihangana hakomeza gushakisha si byo se kwihanganira inzu yacu iberemo ubuntu rero kugeza ryari ubwo simvuze ko nayiberamo ubuntu ariko none nyine urebye nako amafaranga nanjye mba nshakisha kandi nifuza kubishyura pe ariko buriya uburyo muyabura nanjye niko nyabura kuko iki Nadi ntabwo nshaka rwaserera rwose mbabarira upakira ibintu byawe ku neza wigendere uranyirukane se uranyirukanye ahubwo naje nzanye n'ingufuri kuko kutishyura ni ubushake rwose uracuruza ufite umugabo ukora twese turabizi ni iki gituma utishyura inzu uretse kwikunda oya mama mutoni we mana ntiwabikora rwose ntiwana hanze urabizi ko mfite abana bato rwose mama muto mbabarira n'ukuri none njye abanjye ni bakuru ku buryo ntagomba kubitaho uko nzindukiye hano uzi ko afite ingufuri koko we mama muto isohoramo ibintu byawe n'abana bawe mfunga inzu yanjye ariko se koko waciye inkoni uzamba koko mama muto ko n'ubundi mwihangana ibyo usaba ntibishoboka Nadi umuntu ntiyananirwa kwishyura ukwezi kwa mbere nkananirwa kwishyura ukwa kabiri ngo nindangiza mureke ajye mu kwa gatatu numve ko azabishobora basi se kugabanya ideni biremewe ngo ndebarebe ko nakubita inzu ibipfunsi nkaba nguhaye makeya mfite ese muzana kazahe babimye abana niko muzana karame ko mwimye abashyitsi badusuye abana none se natubwiye ngo ntitukabaye umuntu wese tubonye usibye na murebwayire rwose ntimutuzi kaze turabazi mbega kana ngaho igendere kaze yewe babana n'impanga koko pe ubu ubatandukanye ute mukobwa jana dore gakuru n'uyu afite agasununu hano inyuma y'ugutwi kw'ibumoso ariko imana ni umukozi w'umuhanga koko cyane nyina wenyine afite ikimenyetso cyo kubatandukanya niko bimeze undi muntu uwo ari we wese ntiyabamenya ariko se mani ubu bavukanye ibiro bingahe koko kogaja ibyo byihorere sori sinabikubwira rwose gusa mbona biyongera nubwo atari neza nyabusa ugomba kurya ukananywa cyane kugira ngo ubone amashereka yo kubonsa niko bimeze rwose umubyeyi wonsa akeneye kurya indyo yuzuye iriho n'ibikomoka ku matungo kugira ngo abone amashereka ahagije by'akarusho wowe rero uronse impanga mpereza ako kajerekani nzanye sori murebwaye karame urya se wazanye amata zana igikombe ahubwo mukobwa aja ngaho mukobwa aja gotomera rwose gotomera uronsa rwose gotomera pe mana we bo nagushimira ntemurebwaye nako nabashimira nte mwese ko mbonye muje mwikoreye ibiremereye kiriya gikapu rero nanjye nzanye kirimo igitoki imboga inyanya n'indagara nkeya nyine nafashe kuzatanazi yari yaraguze z'ukwezi ni ukuri sinzi ukuntu nabashimira kugira ubwo mufata ku ipasha ry'ukwezi kugira ngo mundwaneho ni ngombwa natwe turi ababyeyi mukobwa aja kandi tuzi neza ko warya uvuye ku kiraka none ubu nta mbaraga ufite uteke rero agatoki rwose ushyiremo imboga n'indagara urye iraba ari indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo umubyeyi wose akeneye nta kindi navuga pe sinabona uko mbashimira gusa namwe muzahorana ababitaho ariko rero ni ugukora ibishoboka byose kuko aba bana uko mbabona utabonkeje neza basubira inyuma Pascal ariko agomba kubigiramo uruhare Pascal ni umwihorere ni inshingano ze rwose nk'umugabo agomba gushakira abagize umuryango w'ibikomoka ku matungo kandi bagafatanya gushyiraho gahunda y'imirire ya buri munsi akamenya ko ari ngombwa kubashakira indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo ayo magi amata inyama n'indagara yewe nari ntuye akabaraga ngo mbyishakire ahubwo se sori iyo telefone yawe ifiteho amayinite ngo ntize hari umuvandimwe nshaka kuvugishaho gato yewe arimo da ndumva arimo akira uhamagara urebe ndumva naguze paki rwose yo guhamagara umunsi wose Patrick bimugendekeye bite se ko duhuye yihuta cyane anye si usigaye abona ngeze hano aba yiruka ngo agomba kubona umukobwa we mbere y'uko ataha yuwe yabaye umubyeyi disi ngaho rero uranyandikira ngo uranshaka byihutirwa ahubwo ntugira amatsiko nari nzi ko ugiye guhita umpamagara pe
ndakuzi bihagije sinakwirirwa nguhamagara uko ndabizi ko utavugira kuri telefone icyo udashaka kuhavugira. yewe umenya inshuti yawe yarasaze bude. wowe se? ngewe pe ni ukuri ukuntu umeze siko nari nkwiye kumera. nzi ibyabaye hagati yanjye na Chris. urumva umeze ute se? niba nakubwira ngo ndagurumana muri njye ntabwo nzi icyo nakubwira. guhurira na Chris muri siporo nkabona yambaye neza tennis de siporo namuhayemo kado kuri Noheli imubereye byatumye numva umutima wanjye ugurumana. ngo namuhaye impano y'imyenda myiza cyane ya siporo kuri Noheli. mu by'ukuri nari nzi ko atazanayambara bude. wahaye umuntu impano uzi ko atazayambara? numvaga atazayambara pe, maze arangira aranyandikira ubutumwa bugufi bwiza anshimira cyane ambwira ko anejejwe n'impano namugeneye. erega n'ubu urabivuga nkabona amarangamutima arakuzuye. ceceka Shaudensia nawe ubonye uko imyenda imubereye arayambara ukagira ngo ni ba bakinnyi ba basket beza mana. iramubereye shawo Budensia imugaragaza neza ukabona ni wa musore mwiza Chris nakunze. oh my god. sha wahiye byo. ni ukuri urukundo rwaragarutse kandi ruza rwasize Budensia. gusa nyine mbabazwa nuko tudashobora kuganira akanya kuko ni uguhurira muri siporo gusa buri wese yiruka agenda. none sanye karame niba waramuhaye iyo mpano akayakira mukaba muhura muri siporo mukavugana ukabona nta kibazo afite aho kugira ngo ukomeze ugurumane gutyo uzongera ugwe muri shoke yo kubabara cyane wamusabye umwanya w'iki se bude? umwanya wo guhura mukaganira. erega buri ibyanyu ni nkaho mutanigeze mubiganiraho uretse kumva ko ufite umwana se. ubundi buriya Chris hari amateka yawe yamenye koko nye? ntabwo ari sori na ninjye Stefa. wowe nde? ngewe mukobwa Jana. iyi telefone ya sori na uyikuyehe mukobwa Jana? yaje kunsura none ndayimutiye mubwiye ko hari umuvandimwe wanjye utazi ko nabyaye nshaka kuyihamagaza. ubu rero nje hano inyuma y'inzu ngo nkuvugishe. aho ndi mu ndarira koko utangiye kugenda utira abantu bose ubonye ngumva bagaruka ko mukobwa Jana. none se ko ntereranye uragira ngo mbigenze nte Stefa? ubu ubona ntagukeneye koko? ariko nanjye sinorohewe rwose. tekereza ko kuva nabyara utigeze ugira n'amatsiko yo kureba abana bawe. ndagusabye ngo ubyibagirwe mukobwa Jana. nako unyibagiwe kuko rwose ibibazo mfitanye na Nyiramariza birahagije. nanjye ariko mbifitanye na Pascal kandi nta kintu na kimwe ashobora kumfasha. mbayeho ku nyuro ze. uko bimeze kose tugomba kwitonda kuko nawe amagambo ari Nyarurembo urayazi. uravuga utyo kuko atari wowe urarana n'aba bana barera babuze icyo bonka Stefa. mukobwa Jana rwose mbabarira wishaka kunyongerera ibibazo. Stefa ubwo uzi ko nagiye kubyara ntagira umwenda w'abana utwo bambara utwo abandi babyeyi bankuburiye. ariko rero mukobwa Jana nutagira icyo ukora urumva nzakomeza kwihanganira ko abana banjye basonza se? sinshobora kubona amashereka ahagije ntabonye iyo ndyo yuzuye. abana bakeneye isabune yo kubamesera no kubuhagira kandi Pascal ntabikozwa. nukomeza guterera urumva amaherezo azaba yahe Stefa. Stefano agiye gukora iki nyuma y'impuruza ya mukobwa Jana? Muzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. BBC gahuza miryango kuri Humuriza mu Burundi ni kuri FM 99.6.
tugeze ku musozo w'amakuru twari twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mbashimiye ikipe ngari ya BBC Gahuza twafatanyije kuyategura. Njye na Gisele Berwa. Aya makuru yarahagarariwe na Gildas Honda Impundu. Mugire ibihe byiza naho ku munsi w'ejo.